Thutha wa aikari ya kaunti ya Narok gutwara mateta mao kuri kamiti ya kuramata migunda bururi-ini, riu kamiti iyo ni ikoretwo igithuthuria uhoro uyu. Akiaria ari mwena wa Narok mihango-ini ya gucokeria ene migunda ya Limanet na Thirikari migunda yao, muikariri wa kamiti ino Mohammed Swazuri augite aria makoretwo makiendia migunda ya andu kana ya gurufu ni mekuerwo makinya kiwatho. Anybody who prepared a title on those did it at their own risk. So we are not going to compensate anybody. The criminal nature of the other things will be taken by other government organs. We have the judiciary, we have the police. MCA wa ward ya Thirikari ni agathiririe wira uria urutitwo ni Swazuri na kamiti yake wa gutigirira ene migunda ino ni magia na kihoto kiao. Najua shida imeingia, lakini ninaweza kusema kama kiongozi wengi wakinisikia ya kwamba wa Maasai, tafadhali musiuse mashamba yenu tena, manaka hakuna mahali tunaenda. Kamiti ino inyitanire na wabici ya migunda no iguthie na mbere guthurima migunda ingi kaunti-ini ino iria igwatirwo na njira ya ngungo. Kiumia-ini turorete kamiti ino ni igatwara mihango yayo mwena wa Lodwar na thutha ucio ithie mwena wa Giti. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.